Dobrodošli u Azbuku veštačke inteligencije. Moje ime je Marko Jankitić. Stigli smo do samog kraja našeg serijala. Vidjeli ste šta su osnovni pojmovi u ovoj avanturi. Saznali ste razliku između ANI i AGI koncepta veštačke inteligencije. Upoznali ste se sa pojmovima kao što su mašinsko učenje i analiza velikih baza podataka. Vidjeli ste koji su trenutno dometi veštačke inteligencije, koje procese ona menja, koji ostaju, šta je razlika između automatizacije proizvodnje i uloge veštačke inteligencije u proizvodnim procesima. Verujemo da ste stekli jasniju sliku koje je potencijalno vaše mesto, jer era veštačke inteligencije je pred nama. Da li će nas veštačka inteligencija zameniti? Neće. Da li će nam preuzeti poslove? Opet neće. Poput električne energije, ovaj broj poslova koji bude nestao zbog tehnološkog razvoja bit će povećan potrebom za novim radnim mestima u okviru digitalne transformacije kompanija, organizacija i kompletne privrede. Razvoj veštačke inteligencije naterat će nas sve da se doživotno usavršavamo u domenu digitalnih tehnologija. Da li to znači da, na primjer, svi studenti stomatologije, političkih nauka i primenjenih umetnosti treba od sutra da se ispišu sa fakulteta i upišu kurseve za programiranje i da se prekvalifikuju u poziv IT i AI stručnjaka, developera i inženjera? Apsolutno ne. Svako, bio on pekar, lekar ili apotekar, treba da se upozna sa osnovama veštačke inteligencije, jer će tako biti konkurentan u svojoj oblasti poslovanja. Veštačka inteligencija nije sama sebi svrha. Ona je plodno tle za nastanak novih zanimanja i unapređenja poslovanja, ali je i dalje potrebno seme kako bismo dobijali nove plodove. Plodna zemlja sama po sebi nije dovoljna. Ne postoji više 4 godine fakulteta i 40 godina staža. Veća je verovatnoća da će svet izgledati ovako: 10 do 15 godina obrazovanja kako bi se stekle radne navike i razvila poslovna etika, potom 40 do 50 godina učenja, zarađivanja, prilagođavanja ili kreiranja promjena u poslovnom svetu i na kraju zaslužena penzija. Kada smo već kod etike, vratimo se nekoliko hiljada godina u istoriju, na trenutak kada je čovek ukrotio vatru. Od tada on ima toplotu, kada je hladno, i tehnološki razvija našu civilizaciju. Vatra je od tada dobar sluga i loš gospodar. Tehnološki razvoj nema smisla ukoliko se čovek emotivno, moralno i duhovno ne razvija kao vrsta. Zato se začetkom prvih civilizacija ne smatra trenutak kada je vatra ukroćena, već periodi iz kojih datiraju najstariji fosilni ostaci zaraslih butnih kostiju. Znate zašto? Kada bi u davnim vremenima čovek ili životinja polomili nogu, postajali bi lak plen ostalim predatorima. Kost ne bi ni stizala da zaraste. Trenutak u ljudskoj istoriji kada su prve butne kosti zarasle je trenutak kada smo počeli da brinemo jedni o drugima, o drugim životinjama i vrstama, i da konkretno koristimo intelektualnu nadmoć za dobro radi dobra. Ta etička paralela važi do danas. Razvoj veštačke inteligencije i tehnološki razvoj ne sme postati sam sebi cilj. Mašine moramo razvijati kako bi one služile nama, a ne mi njima. Pravac tehnološkog razvoja mora biti svet kao bolje, lepše i plemenitije mesto za život nego što je to danas. Hvala vam na pažnji. Nadamo se da ste uživali i naučili korisne stvari koje ćete primeniti u svojim preduzetničkim i poslovnim aktivnostima. Doviđenja.